Galamsey. Adia bakwa campaign na me TC krum ye bi eye Galamsey. Na ni dia ne say na adru baabi a oman no Catholic bishops nyina TC kwan so ebi mi hu kura Catholic bishops atesi ye demonstration da. Mame ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame Addo searching. Ebusiafo ora Saddick Adams journalist odini juma ewo Angel FM ewo Accra. Now ode ensem bia tudwa afa Galamsey ensema akosro ewa braye to aba ema NDC amayoku no na Saddick ne nsem working na ne se ye beka ya somewhere December early December and I say November December hono no ewa bra na NPP aban mecha His Excellency na Addo danko akufo na membu no enkwawie no demonstration ahodo esori wo Ghana ha titrupa Galamsey amanfo etrese eye omomutu gala no mu se yensu ese yensase obebo modern na what me I expect be from the budget me dear me expecting is aduane bo ne niam abo ne maka bia na aban yi ba bibi koso yenyammo so ha Galamsey adia bakwa campaign na me TC krum ye bi eye Galamsey na ni dia ne say na adru baabi a oman no Catholic bishops nyina TC kwan so ebi mi hu kura Catholic bishops atesi ye demonstration da Vatican kra omonye bagana Catholic bishops TC krum ye Galamsey na ayehu aban yaba busumi mienu ekom yensanie ye hu say en sakraye biaba de ntia amanfo nyanye demonstration ne se one sika wodi di djuma sesi ano eye aban otwa mu no ne budget wo economic policy officially unya implement ye nti obia betimi a ka se professionally okay Galamsey no betima stop it there but ne economic policy baby a sika obetwa de awura mu na bia wonya nyae nti ye ntwen nti enne mo ko parliament monfa budget ne nto ncha economic policy Galamsey ewo massive stake ewom se ye twa sika se de be ko Galamsey question na me buza ne se aban yi ba ye no Galamsey ne ekoso na me minim se ebianka order bi beba se mampanyi atena konwa so Galamsey osi otia obi a oye adwuma wo forest reserve bia no with immediate effect on seize se one seize a yede measure we na ato ho within 1 week enya ade a yeko Kano Nimri forest anaze yeko Amansia forest dabi asa Galamsey no yeko ha ne yekoko kakra na omadwane abehye ha enti o se yeko nationwide because the trick is that as a yeko western regional yakoko ho ayese o yaje Galamsey for no yaje o excavator na yabo yensem yebeba na omoko eastern region ye free eastern region ni akoko ho a and we know clearly said the way we are fighting it's not effective and yampe effective measure say a nationwide from ene enkosi October na say August bosumi mu no ye pese ye tu Galamsey na se na mom ya start nationwide. This is how we are going about it. The entire yenya obi anya protest ne say afe na aban ne de ne policy ba bonten ne sika etaya chiri inte na ye hwe animu say ya mo Galamsey ne so a na ehu say ya lose fight no because osha the way ya Ghana nsuo the turbidity level nsuo ne say ya say na yes for the water to be adequately treated maybe a turbidity level no esa 2000 nasa Ghana yensuo no turbidity unity no 2000 yetimi treat ya de ne de do 14000 nti u treat enye ye your water supply is sorted by 75%. Water bodies 70% destroyed. Your forests now 1916 to 1925 about 1946. The last one that I saw was the Alambans Constitution. Echi
ɛne sɛ ɔmo yɛ mmra Ghana ɔmo say abrɔfo ne say when they are fighting the local people ana ɔmo kɔsra local chiefs na ɔmo bedu baabi yɛse forest bi wɔ hɔ na a local chiefs na ka kyerɛ ɔmo sɛ abrɔfo mo ba yɛ hɔ deɛ ba saa forest we de mu nguro ma yɛ na nam forest nti abrɔfo no mo yɛ mmra a ɔmo di protest sacred groves. Those of you who love history can go back and check. Titino na abrɔfo na yɛ mmra de boy na nam say this forest is a sacred grove. Aha ɛyɛ ancestral forest. Enti ɔmo anemu no ans ɔmo nye yɛ culture ni o. Abrɔfo no ɔmo nye yɛ culture ni ndi. But ɔmo ni na nam tenase a. Ɔmo si we yɛ ancestral grove and ancestral forest. Aha yɛ nkɔ ha. Nti abrɔfo na nkasa te ase. Sɛ yɛ nkɔ ha. Na ene no forest no yɛahyɛ mmara sɛ afei deɛ li ya 2462 mining in forest reserve first na Ghana yɛ mining wɔ forest reserve yɛkɔhyɛ mmara hyɛ mmara 2019 2020 sɛ na ɛba effect 2022 sɛ Ghana afei deɛ yɛabɔ yɛ forest no ho ban yɛ abɛduru baabi a na nka yɛne timber chainsaw operators na ɛko sɛ deɛ yɛahyɛ mmara sɛ monkɔ forest no mu nkɔ mine deɛ nko gold no deɛ nko gold ya yetu ya yehu mfaso nka Ghana ya de gold ya akɔsɛ ya de aye train ɛwɔ man mu ha region bi a connect ya ne yɛsɛ gold na yetu ye no afɛ de obi anya faso obi point gold ya yetu ne Ghana o ka mo sɛ ya de back ye currency ya da bia dollar ɛkɔso deɛ na mo de ye kyɛ sɛ hu tangible so bia nipa kakra bi ho atɔ mo tam nti gold na yetu no obi metre mfaso obi a gold ne enkane ananka abrofo ne to gold ne bauxite no hwe kwesi broni nyansam no na waye train to awaso enti se wo ya akra wo ya awaso ni na wo akra no otu bauxite e wo awaso anase wo tu diamond e wo akwatia na train kwa akwatia enti wo ya akwatia ni na wo nkran na wo pese wo kokokra train de eniama ba na ekwa amanfo hwiri tenam no okɔ ne hu se oh bauxite wo me krom timanya train atenam kɔ abrofo no timber na omo pe a na omo ye timber no de akɔ takrade port na omo de akɔ timber forest ho se gold na omo pe a na omo ye train de kɔ oboase enti wo ye oboase ni na won kan utimi huri tena abrofo ni train mu na de kɔ oboase omo tie me bebre even as at 1970s 80s na train krafro ni free ene na nam krom ye kra ye ba 1996 na me kɔ e friend say Kumasi adum obekɔ natakrade ye the floor mill every one year na ndru no omode etu Galamsey no se eka ya asase na be ye 10 years kra na asase no entimi enye te se ne eti no ene akra obi etapa enotenko a wutumi bunsu si wo 2 days wa ko bi esu na atese asi na ye notenko a enotenko a se notin efiri fa na eba ni na ye Galamsey into the Galamsey demonstration na eti ase but not knowing say no more ye demonstration no omo akasa eye for omo selfish interest is say omo party be bomb nya so fa so nti no omo ye demonstration na the same people no omo tisi monti na ye demonstration against Galamsey drawing NPP aban. We are looking forward to see the same people hitting on the streets. Actually 37 hospital what ya say ho block e kwan ni na adanya war fight Galamsey no. We are expecting the same people to demonstrate against Galamsey again because within short possible time 3 months pay say in so almost said more than 8 years na NPP for be say no mana na Saddick Adams say on a demonstration na obetim din say sinibo say wa kobi wa Ghana aye demonstration Galamsey demonstration na e cost na when no because NDC aban by within 3 months almost say river and cobra say here are insu na timi are na chese Ghana fo ye Ghana ye mpanifo no mamu ma ya ntiabo mo kotena konwa ne so aye na ye refia na say ye beyi na say ya abro China fo yo mani mesiasin tin tonton fo mani mesiasin o mo to afemfami etum be say ye sase na ye nsu wo Ghana hanom mo che omo no mo deport omo no mo betu Galamsey ni the gold no ko e wa abro mo se China wontu me fa aso mpo mbofem no wakobuo mu dua ba ko atofem omo ye mine wo hokra no say nsu a wo be repair nsu no wasanso omo asanso a prosecute mu agele mu
ne won panifu wo krom here omo nim niam ekoso amaman so because of besia boy no mu de sika obakogye da bepemba ahyewofo politician no mo Ghana hanti ise wo kogye be se won fa ma wen intini omo ni se yana ka se yete yemem so omo achechire yensa boyembo e na China fro omo nim tan omo to pasa wo ho basa ese yensu na yensa se wo Ghana ha ene yensu nyina ni aye ateche nko a yensa se nyina sei Galamsey uko kan che se NDC food samedia fi ne hwe fefe abrante ne hwe fefe samedia fi eko gina se hia ekoye meeting da Galamsey who meeting e won so NDC for buy Kimpiski and amokoye meeting a whole resource more fan bread say you don't care about ni planet your money mo until by next 20 to 30 years come to come no e be yenhia no e wo Ghana ha and into Galamsey back up to me na CM fight against Galamsey and some dem from na akwa to go down to say who be o keka so the best of Galamsey ne de jima some dem fini pen so dem say nsuni na abere will be a tapa be 2 years na unye nsuni bi Adam Saddick say we no ho so or join a Galamsey demonstration because NDC for 3 months e dey enye nti ma Adams e dey etuya